man bakla. Anya pa manang Marina? Day talaang. Ay mabiglang, taisupot ko ti mantika kan asin. Pakilistampay laang wan. Ay na wow! Ay, pasensya, tsaka pautang. Agbayad ak tumat laang. Ay talaga sana mabalin. Awan nga minang tigatang ko itilakok tumanan no utangan nyo. Anya ka matan bene? Manulaang matiut-utang. Ay, kunamlan asin umat day ta bene. Mantika kan asin laang matiut-utang. Ngamti pa'y lamang tigmay. Maawatan tayo mo ta. Tama ka no, maurnong piman dagiti utang iti tersena na. Imot kit di ah. Sayang lang ti bannog ko napan iti tersena na. Kaya mo, gumata na tulat tayong ton malam no maalak ti sweldo. Kasano nga ro da may lutok ti sidaan ta kuma no awan mat asin ken mantika. Ilutom tulangan inton malam. Narigat napilitan tayo ti umutang ka ni Benny. Ang mga numalugay. Sa dino tinagapwa Mari Leonor. Iti tersena ni bakla, mare. Mapanak ko maumutang iti asukar. Ngam di mat mangtan. Ay nawaw. Kasta talaga day dya abakla Mare. Sanak mat lang a pinautangan idi kalman. Imadula ang ti customer na. Kastamat tan ti ugali na. Ay na, nakaimimot sika. Pudno launay Mare. Awan latamok iti kasta nga ugali na. Amangan no isunto pa'y kati pakalugyan na ah. Talaga amalugi no saan nga agpautang, mare. Di na ammo nga aywanan dagiti customer na. Anya nga tano. Bumalas taken kwa na Mari Leonor. Ah, kasano ngay makabalis ta, mare? Adda na panunod ko Mare. Adda tinamber ni baklaken ka. Saan ka de? Wen, mare. Nakasave pa'y laang ti cellphone number na iti cellphone ko. Mabiit lang. Mga ramidak iti dami a Facebook account ko. Kita lang no niya ti reaction na iti aramidon tamare. Kalding for sale. Ay nawaw. Talaga nga i-post mo day ta iti Facebook, Mari Marina? Wan, ikargak matla ang tinamber na mare. Kita lang man. Ay nawaw. Sigurado ang ma-stress ni bakla no adda ag text iti number na, mare. Nasayat kit di ah. Ganaban ti kasta saan nga agpautang mare. Kat, naipos mo ka din. Wan mare. Naipost kon iti Facebook Marketplace. Kan uray ka dagiti buy and sell groups. Inusar ko ti dami account ngay naramid ko. Tapno saan da amaamuan asyak ti mastermind, mare. Ay na, naglaing ka man nga agpanunot, mare. Makabalis tanto iti dayjay abakla. Siyak pa iti ko na, Mari Leonor. Agkapita pa eh. Pagururayan tayo ti resulta ti panangbalas ta ka di bakla. Awan ti asawa, mare. Relax laeng, Mari Leonor. Napan ni Robert Ejegarden. Nasaya at mat nga rod no kasta, mare. Narigat nga min no makita nak dito eh. Amangan no panunutin na anagmalmalam tamanin anagmarmarites. Ay nawaw, agsasaruno ti maaw-awat mo at text, Benny, anak ka. Asino dagita ka text mo, ay ha? Jack nga rod amo, nga magsalsaludsod da. Numano ka no tilakok akalding. Kaldeng! Wala nang! Awan mo tarakan tayo akaldeng, anak ka. Ay, day tanga rod. Ay, makaungit pa yan dagiti dadtuma nag-text. Papay ka no, jak agrip-reply. Ay sos, amangan no adamot nang ipos iti number mo, anak ka. Asino kumangay? Day ti saan tayo nga amaw, anak ka. Oh, anyat gatang manong Robert. Adapay ka dila kom amantika, Benny. Ada. Gumata nga man iti 2 kilaw. Makapasurunod na gito eh.
Idi pa'y kalman nga awag ng awag. Nay, asino na kita nga eh. Agdamdamag daan, usag mamano ka ng tilako kakalding. Katawan mo't ilaklako kakalding. Ha? Ada may isa nag-reply idi kalman. Kunana, naipost ka no iti Facebook ni number ko. Nay, asino nga iti akin aramid iti kasta? Dahil nga ro, tidok talak, manong. Anya ti kunam Robert lakay. Agsasaruno ti humawawag ken ni bakla. Wen, salsalod suden da. No, anta ilaklako na, no, mano tilako na akalding. Anya, Hoy, apaya kasta ti katawam. Kaslad na kahit nasawain. awan matkit nila kay. Makapakatawa lang. Awan mati amok akal, dingala ko da bakla. Ita nga road. No, sino ba't atin ang ipos iti cellphone number na? Anya nga iti kunkunana lakay. Doktalan na nga road ka no. No, sino tinangipos iti number na iti Facebook. Ay nawaw, kasano amamuan da ngay, ada kami tinangi post. Ay, aday pagbagam. Ay, awan. Ti kayat ko asawan, Robert. Agtugaw ka di tanta mangida sarak iti kanam. Da kayo pa'y natin makaamoy iti tersena, nanang. Sigurado ka ka din, iti day taaplana, umbeni, anak ka. Wala! Papanak ag-report ka ni Kapitan. Naskin na may kan iti leksyon, no asino tinangipost iti cellphone number ko. Adun ti oras na sayang iti kinaado ti agti-text, kinumawawak ka niya. Wan ba't di saan anasaya at tikasta nga inaramid da kun ka, anak ka. No, da sakit tinakam da kanya, idiretsyo da kuma. Sana kasta ti aramidin da akalukwan. Sige, agrubat ka nga rutaan. Lunis ita. Sigurado ang nasapan ni Kapitan ijay barangay hall. Sa dino ti papanambe ni. Ay, si Kamagaya, manang lunor. Mapanak iti barangay hall. Si Kangay, Mapanak mat makikapi iti ayanda mari-marina bakla. Ka, anya nga iti aramidam ijay barangay hall. at i-report ko ni Kapitan. Ha? Sino? Kastoy ngamin, nagado ti agtitext kano mauawag kanya. Salsalud-suden da no sagmamano tilako kakalding. Anya? Kunadamet, ang nakita da kano, ang nakaposti number ko iti Facebook. Kasta ka di? Ay na, nagluko matan no asino day taan ang i-post bakla. Ay, wala nga rod. Grabe ti perwisyo nga ipapain na kanya. Iso mo mapanak ka ni Kapitan. Ang mga matulungan ng amang doktal, no asino, tinangipost iti cellphone number ko. Madanagan akong mari-marinang. Ay nawaw, anya launay ti pagdanaga Mari Leonor. Kasto nga amin, Mare. Nasalaw ko ni bakla di tadalan itay. Kat kunana, mapan ka no ag-report kan Kapitan. Anya? Talaga adisidido, Mare. Aramidin na ti amin. Tapno maamuan na no asino tinangaramid iti kalukwan kan kuana. Ay, sana bali Mari, tadami account mo tinusar ko ang nag-post. Una, ngam kasano no maamuan dalat na, Mare. Ay, basta siya. Awan basol ko dita, Sikat tinakapanunot iti kasta. Autak ditan, Mare. Di ka di madanagan Mari Leonor. Di dan tumaamuan. Tangiwat mula ang ti kontrolang tamang ano adda makangga. Agawid akon Mari-Marina. Basta jak kayat ti mairaman iti dayta nga isyo, Relax ka laang kunak lang arudan. Ay, nawaw. Sa anak makapag-relax, Mare. Kasano, numakaswan tagapula ang iti dayta Facebook post mo. Tangiwat mo kunak. Kontrolam. No apay mo't ngamin akas jay payla ang tinapanunot mo nga aramidan tamare. Di ka agsaw akas ta. Ngamin, sinuportaran na. Iso akas la nakiplano ka matan kanya. Una, ngam sikat tinang ibaga nga iposta ti kalding for sale.
sa ikarga ti contact number ni Bene. Ay nawaw. Ag-play safe ka matan, Mari Leonor. Kasano? Basta, da kayo gayang ti mastermind, itinapasama ka ni bakla, ah. Robert? Ay, Mari, agawid akon. Si kanti makamong. Ay, kamalitin ang ngeg mo, Robert Lakay. Ay, tapnoy bagakan ka, sana katulang. Ay, pangasim ka di at di kag pulpulong ka ni bakla. Diyak maawatan mo apay, amasapol nga aramidem ti kasta. Nasakit nga ron tinakam ko, di saan nakapinautangan. Kaya't ko lang matibumalas. Tanya't pagsakitan tinakam mo, nung saan na nagpautang ni bakla? Basta, naaramid ko ti kasjay, takayat ko ti bumalas, Lakay. Mapanak iti ayan ni bakla, itamat lang. Anya ti aramid mi jay, Lakay. Ipulong ko ti kalukwan niyaw, iti kumarim. Diyak kanunungan, ti kasta nga rami jaw. Kumusta nga iti lakad mo, anak ka? Ay, ti kunan ni Kapitan, kat amang ano, dagiti ada sakit tinakam na kanyak tinangaramid iti kasjay. Asino kumangay? Awan matyan mo ka nakaapak. Amangan mo't no adda dagiti saan mo a pinautangan, anak ka. Ay, wen! Ang apay nga aramidin dati kasjay. Posible nga aramidin dati kasta, no kayat dati makabalaskan ka. Hey, mabalik nga salita ta. Manong Robert, sika maggayan. Anyat pagsaritaan ta. Mapadak pa ijay kusina. Da kayon ti makam mo nga agsarita. Ituloy tanto ta agsarita, intun madamdama, Bene, anak ka. Diyak amo no kasanok nga ibagakan ka. Ngam amo kon ti mastermind, iti nangipos iti number mo. No kasta, asino ngay manong? Imanang mo amarina kay Leonor. Anya! Kasano ana amwam? Nangagkaw ti saritaan da. Ay, nawaw! Kaya't da kano ti bumalas kan ka. Tanasakit tinagam da, di mo pinautangan. Ay, una yan nagidya adwa. Kanya ti plano, no kaya't mo ay kanida iti eleksyon, nagayos lang ah. Diyak kanunugan ti kalukwan ti asawa. Nukas nga raw. Agsasarita kayaw, ije barangay hall, Bene, anak ka. Unanang. Sigurado akarkaro aguraan da ka, nukas ta ti aramidang. Ay, sana nasayati kasi nginaramid da. Amuyo mo dayta? Wunmot kit day. Nasaysaya at no ikam ida iti pagnakmanda. Tapno saan dan nga ulitan. Sana bale, tadamat ni Manong Robert anak angag iti saritaan da. At danto laban kuno bilang aglibak da. Sa maysa, nasaysayat no iti barangay ti pagsasaritaan mi. Tapno adda ni Kapitan ang makangag. Inbabain nak itikas ta nga inaramid mo, Robert. Maibaranggayak, gapula ang iti dayta. Ay nawaw, saan asyak tinang ibabain kan ka? Dayta mo ila kalukwam ati makagapo. Anya nga ruti ramida kita. Kasano no pa'y balod dak. Kumapangkay di barangay ah. Sangunyo ni Beni. Yun, ibabayo man ti pride yo. Ay nawaw. Ala, i-text mo ni Kumari Malionor. Ibagam ko na asangwen nyo ti bunga ti kalukwan nyo. Di yu urayan ani Kapitan a mismo ti umay dito balay. Diyak mo, Robert. Apo, di na kaila pinautangan ni bakla. Tila impupos yun. Inraman nyo pa yung ti cellphone number na. Oh, anya nga ita. Alan Bene, pakawanan da kami. Ay, pasensya kayon, Manang Leonor, Manang Marina. Ngayon iti barangay hulatan ti pagsasaritaan tayo. Pangasim ka di, Bene. Ay nakakasyan na kami kadi. Saanan ang maulit? Promise. Pasensya kayon. Ngayon tas nga ikang kaitileksyon. Ha? Di mimat kaya't ti may pabarangay, Bene. Indilit ko matintin post ko. Oh, uray kita ti cellphone ko. Awanan, indilit kon. Ay, saan nga agbalo ti kapanunuta? Alan Bene. Aglisi kay man iti dayan ko, tada na patag apapanag.
Ay, pagsasalitaan tayo today tayong bigat. Pasensya kayon. Ngem, nas kanya ikang kay eleksyon. Tapno di yun ulitin, ti inaramid yo. Ay, wow! Amin abanag kat maala iti nasaya at atungtungan. Di mo nga rod gamdan ti agibalas, tapno saan kanto ang maibabainan. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, wow! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay. Umakan agapito. Ay nawaw. Bigbigatan na napulot ti ulom sika. Kita amat ngamin ti maaramid dito'y balay Di kay makarik namot. Naa. Amom abisiak iji garden. Wan, amok abisi ka. Ngam tulungan na kumamot ang kadagiti maaramid dito'y balay. Taam mo mat ang makitang tangdana. Saan nga inaldaw kat addaak dito'y balay. Di ka nagreklamo. Tanalaklaka ti trabaho dito ibalay. Naimbagkan ka ta di ka mainitan. Siya ngay. Kakasak iji garden. Na, di ko nam kadikat sa anak ang mabambanog, Kay, apay si kalang eti mabambanog ke ure siya may. Malahuston, agsarden kan agapito. Huh? Manipod ita, ag kanya-kanya talatan. Ikaw na. Dahil talaga ayam. Laba am tumat dagiti kawas mo, agluto kamit iti kanam, kan inawam tinanganam. Gwen, umay ka man tay. Apay aya nanang. Sa dinot ti ayan tinalaing nga amam. Adamat iti sala, agbuybuya iti TV. Apay aya nanang. Ibagam ken kuana, adi na urnungan dagiti nagsukatan na iti banyo. Nagsakit ti matak a makakikita. Ay nawaw. Idiritso yung amin kan kwa na ananang. Adalang mat iti sala. Ay saan? Ibagam to ken kuana. Naa. Ibagam nga irwar na dagiti kawas na anaurnong iti banyo tayo. Ha? Jak kayat a makita dagijay a nagsukatan na. Inton makariingak nubigat. Saan kay amawatan nanang? Apay gamin ayano idiritsuyo latan ka ni tatang. Aday jay sala kunak lang arudan. Ikaten na dagijay abado, no di na kayat nga ibasura. Irwar mo kano dagiti naurnong abadom iti banyo tatang. Ninanang mo manan tinang ibaga. No diyo kano irwar ibasuranan. Ay nawaw. Isumot na ka na yung ti masursurot. Agtungpal kayo latan tatang. Amuyo matan ni nanang. Ay na po, agruam nukasta ka na yon. Ibagam ken kwa na ati na pakibibiyangan dagiti kawas ko iti banyaw. Kunamlan na sino abos dito ibalay. Idiritsuyo ngamin ken kwa na tatang. Sikan ti mangidano. Ay nawaw. Talaga pagbalbalin ng dakbatan na messenger iti daytoy abalay tatang. Imbis nga idiritsuyo iti tunggal maysa, masapul pa lang agdalan kanya. Kasla kayo teenager. Kat, imbagam ka din itinalaing nga amam, Gwen, anak ko. Nalpasan nanang. Anya nga iti ko nana. Diyo kano pakibiyangan dagiti gamit na iti banyo. Ay nawaw. Apay, isulaang ayati mangus usari iti banyo. Mala, agsubli ka iti salas. Ibagam ken kuana asaan na ako ko ti banyo. Tapno pagbalinan na abudega dagiti nagsukatan na. Makapabannog kayo mat nanang. Adapay homework ko nga ramidag. Agawaam kiti. Mapan mo ibaga ken kuana na talaga nga agburburak ti dara. Mga nay, nanak. Adapay matinluto ni nanang nga masida. Apay ang nagluto kayo man ng tatang. Dakatin luto na. Ay nawa. Apay ka di tatang. Ang mga no agsakit ti tiyan ko. Ngayon sigurado. Isingir ng tumulang. Ninanang mo pa iti kunam?
Aga, sumanday tatatang. Sagay sa kayo, iti kaldero. Kasta talaga. Lumikli ka kauntap no awan ti Rirey, anak ko. Mala, no kaya't mo araman ng tilutaw, agkaukan. Una yun day tanga LQ yun, tatang. Ah, LQ nga? Lover's quarrel. Kasla kayo kid din teenager kanina nang takasta ti aramidan niyo. Ay, naimbag tay may kamariminda. Apay ka de, Marilus siya. Siga man laagan ti pang tedak iti bayad tinateng ni Agapitaw. Ison ti pang tadam, Mare. Umay kula ang ited to'y ipawit ko kan ka. Ay nawang, saan mo't anadagsanday to'y maray? Bayad tinateng na. Iso nga isumutin ti umay mangala ditoy. Ha? Naglalainganan nga idayjay nga agapito. Adda ka di man ng lovers quarrel yaw iti asawa mariminda. Kasano, makaumaday tang agapito. Ti panag ko na siguro, kat nalakala ang ti trabaho. Di na amaw tirigat ka. Una yun ti kasta mariminda. Ala, awate mo to'y pauit ko, Mare. Umay kunto alaan inton malam, ha? Talaga di mo alaan to'y bayad tinateng nila kay mau maray. Kas na kunak itayan, Mare. Isumit ati umay mangala. Sa anak ababaunan. Sa dino ti ayan tinalaing nga amam, Gwen. Aday jeruan nanang madamang agsagsagad. Naimbag mo't tanapanunot na ti agdalos. Ay nawang, itakit din abakit kanlakay kayo sa kayo agkasta-kasta nanang. Di oray pa'y tong palbiag, ha? Jak pagan ano day tanga agapito. Ibagam ken kwa na amapan na alaan ti bayad tinateng na iti ayan da Marilus siya. Kat no nagapo kayo iti ayan ni Auntie Lucia itay nanang. Apay nga min adiyo pa'y laim nala. Apay ko mga alaag ngay, saan nakmat asuswelduan? Saan mata nadagsanday joy nanang? Oho, isumat ti mapan mangalan ah. Anya ti panagkitkita na kanya, babaunan na. Ay, una yan ti kasta nanang. No kaano pa'y abim makit kan lima kay kayo kan ni tata. Mapan mo ka no alaan ti bayad tinateng mo iti ayan danana Lucia tatang. Wain, nangig ko, anak. Anya kami ayan ti pagsaksakitan tinakam yu kanina ng tatang. Salud-sud man, ninanang mo. Siyak ngamin ti maipipit iti kasta nga aramiden yu. Pagbalbalin ng dakpayan a messenger nyo. Saan mat analawa to'y balay? Mabalin mat nga idiritso yu iti tunggal maysa. No adda kayat yu nga ibaga. Kasano ko nag-pride ti inam. Nagsarita kayo man kit di tinalapat. Makadisturbo kayo. Sana yun. Diuray kastoy, aging gatong palbiag. Man ano ko ma? Ay, pakilaban to mantikal lugong ko, naglaba ka. Tatno adda usarak no mapanak iti ayan ni Marilus siya inton malag. Ay no, nagadukat nga amo yun kanina na. Adto'y ti bayad tinateng mo pare agapito. Agyaman nak Marilus siya. Awan anyaman na pare. Ay awit tumtuman kit de to yung pagatang ni Mariminda. Ay, kwa, tila ang bayad tinateng tigagarak, Mari. Awan bibiyang ko, no anyaman day tangay pagatang na. Isu ati umay mangala. Ay nawaw. Talaga kanya-kanya kayo gaya man. Ay, wan. Kanya-kanya kami talaga ita. Tapno awanan ti adu arire. Saan mat anadagsanday to'y pare? Mano a kilo laang. Ay, seryoso akiti imbagak, Mari. Ni Minda ti umay mangala. Asino nga ti babandugan na. Ay una yan day ta alabers quarrel yung kani Mariminda pare agapitaw. Nabayag sama day tan pare. Ay, kasta talaga. Nasaysaya tan ti kastaw. Taura siya. Naumaak mo tayo na makangkangag iti adu areklamo kun sao.
matakon Gwen. Agan anlat kayo tatang. Aywan gayam. Pakisarek mo to mandagiti kawas alinabakin ton malam. Abangan wag tudo. Ay, ada practice mi inton madamdama tatang. Ang amsa na balita, damat ni nanang agbati dito'y balay. Isarek mo to latan sakbay arom ka. Ay nawaw, mano alawasan akasta kayo kaninanang. Na-pride kayo nga minadwa. Saan? Ninanang mo lang tina-pride. Di kay ag-please tatang. Tawan tinagdumaan yo kaninanang. Ah, basta isarek mo to, unti nakasalapay akawas ko. Abangan no matudwan. Kapi kapay, guwain na pa o. Agyaman ak lolo. Kapay, anya gagaram. Ituyak pa'y langag na, lolo. Ay nawaw, ay sana mapalin na po. Apay kumaasaan, lolo. Sigurado, asapulit na ka, dagiti dadakkel mo. Ay na, lolo. Makaumamat nga min balay. Apay anak ko ng tikas ta. Ada LQ dananang kanitatang lolo. LQ as in lover's quarrel. Siyak paikit din ti mairamraman. Anya ti sanda nagkinawatan na ya. Jakban amo kadagi jay lolo. Basta dito yak pay langag naad. Kita man no agpin natang kanda pay laeng adwa no awanak nga ibaunda. Sa dinot ti ayan ni Gwen, agapito. Jakmat makita dito balay. Ay nawaw. Awan ka diti silit na. Agsalud-sudak ka din no adda. Ay nawaw. Di ka gungot Sanak nga unget. Ibagbagak lang. Awagan, tama nga no narabyan iti practice da. Di namot nga rudsong batan. Amang ano nagtalawin Basol mo da ito'y agapito. Nauma siguron iti sitwasyon. Iso apim manaw asaan ang nagpakpakada. Asino ngamin aya tinangibaga nga agkanya-kanya ta? Apay, saan ka diasi ka? Ala huston, basol kumanan. Anyapay ngay nga rod. Kahit anyapay lang nga rod tururayam ngay. Isagana mon ati flashlight ta sa pulen ta ni Gwen. Ipay-pay amagmag nata. Dito mo makita ti anak ta. Ay. Pun nga rod, no sa dino nga ta tinapnapanan na. Ay, ugor ka. Ay, anya nga tanog sina ta. Agpalaod agpadaya ka mahit. Ay saan Ni, tapno na bibit ang mabirukan ta. Nasken nga agkuyog tamang sapol iti anak ta, agapito. Kasanulangan no agsina tamang sapol, ket may samot kadata ti mapukaw, tiawanan. Ay, una niya. Ada punto, may tinaibagan bakay. Nang runa ka ni, nagsipngit. Sa pulen tapay ni Gwen, ijay laog. No awan ijay, agpadaya tamanon. Sige. Agsalud-sud ta, kadagiti kakaruma. Amangan, no ada kadakwada ti nakakita iti anak ta. Mari Lucia! Mare! Mabitlaan, Mariminda, umayan. Oh, Mariminda, pari agapitaw. Anya ti aramidan yo dito'y balay katrabien. Ay na, Mari Lucia. Madanagan kami launay. San pa'y ngamin anagawid ni Gwen? Katanyat orasan. Amangan ti dinulim mablabas iti paraangan nyo iti maray. Wan, limabas nga ron itay. Kati kinunana kanyak, mapan ka na iti ayan ni Lolo na. Nukas na. Nagawid gayam iti ayan ni Tatang. Wan, isuti ko na na. Ay, nawaw. Ijay lagayam tinapanan na. Di man lang nagpakadamay. Ay, ako, nabambanog ka man, nagsapsapol. Usto matkit di tanay. Kasla okay kayo magdanadwa. Nagkuyog kayo pa yan amang sapsapol iti anak yaw. Kasla awanan LQ yaw.
Dito'y laang gayam ti ayan ni Gwen, tatang. Wan, kanya gamit nararami dun yaw kagasawa. Ay natatang, at dala saan mi anag kinaawatan iti asawa. Makita yung dayta. Anak yaw, ti maumuma iti arami din yaw. Awan nga ron, tatang. Kamalimi kinagapito. Imbes asulbaran mi ti parikot mi. Saan? Taad-ad-dapay kiti akimaro. Kahit napagsaritaan yaw, ti parikot yaw. Wan, tatang. Nasayaat kami iti asawa. Kas makita yung nagkuyog kami nga imay. Sigurado kayaw. Wan, tatang. Uray saludsudin nyo pa'y akan agapito. Sigurado nyo kano saan makaraman kayo adwa. Ay na, wan ka di tatang. Agawin tayon, Gwen, anak ko. Amangan mat no dapay lang LQ yung kanina ng tatang. Diyak kaya ti may ramaraman. Ay, nawaw. Awanan. Nasaya at kami kaninanang mo. Kas makita mo, nagkuyog kami anang sapol ka. Amangan no agawi dak manan ije balay kat pagbalinan dak tumanan ang messenger yu adwa. Ay, saan ang anak ko? Awanan ti LQ may kaninanang yaw. Wala, agawid tayo. Pasensyakan minda bakit ha? Pasensya ka nung nagbalinak ang pride. Uray siyak mat anak kay, pasensyakan. Diyak lang amin na amiris ang narigat ti trabaho iti garden. Pura siya bakit? Narigat magayon ti trabaho dito'y balay. Saan ta mainitan? Makapabandog gaya. Agtinulong tan lakay, tapno awan tirire. Ay uwa na, tulungan ka kadag iti trabaho dito'y balay. Uray siyak mat sumurutak mat ijay garden. Agmula ka ita, saan ka de? Uwan, talaga kayat mo ti umay. Una, sumurutak, tapno isupay mat ti maimula. Agpulas ka nga rudan. Agrubwatan inton madamdama. Ay, nawaw! Panakaawat ti may sa kadagiti sekreto, tapno agtalinaad ti urnos iti pagtaangan. Di tay nga ron itulok, ang mapukaw dayta. Ngamin, dagiti anak ti kang runaan ang maapektaran. Well, papagayam, itan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Nakita tayo dyan, Contessa? No sa anak nga agbidot, ni Simeon dayjay. Ay, iso ti driver. Kinatakaduhan a babae, oh. Ay, iso siguro ti bagbagada at taga-syudad anang isukatan ni Simeon kang ka, friendship. Unay kan friend, ipalagip mo pa'y laang mat. Os, kunak man na naka-move on ka. Apay akas lang masaksaktan ka. Nagloko kan, Simeon anak ka. Ne, apay tatang? Dahil tinagisukatan kan kuntisa. Ay nawang, apay aya. Adayo mo't aseksi. Napupudaw, kaya napimpintas ni Pulin, hindi kontesa. Nagpuskol ti make up na. Kinakara-artist ka. Ay natatang, saan kailangan min anairwang? Di kayo madanagan. Extended ti bakasyon mi ka ni Pulin. Tapno maamuyo mo tinobya. Anya, Ay, uwan ka yan. Alualan yung tilugan na nakaparada iti parangan tayo, Sana mabalay na magasgasan tayo, tatang. ay lawaw. Sa dito may pinangalam iti kasta kapintas alukan sinyo. Yun, saludsudan no sa dino, tatang. Ay, karwasan nyo man kide. Gawan ar-aramidan nyo. Mabit lang, Simeon. Isarding mo tilugan.
Itiyan niya ka po, Ulin. Ti ex mo ti masabat ta. Saan ka di? Ha? Wan, ni Contessa. Ay nawaw. Kas damat gayam ti lang na iti personal. Isardeng mo man iti batog na. Kunak man mo kabutang mo ti ex ko. Di ka mabutang ay pungot na ka. Saanan Simeon? Isardeng mo man kit di ti lugan? Sana yun, pusinahan talangan. Kasla naklatsi ka. Saan pa yun ang makaisam idinay batog takin kwa na? Kaya nakita ka kinusilapan na ta. Madlaw nga umapal. Bayam nga umapal. Saan mo't la maibagay day ta Contessa itikas kanya. Ay nawaw. Wan ata siyak ti may bagay kan ka, Simeon. Nay, apay anak kami suot ka si Mangpat Contessa anak ko. Masurunak iti dayta Simeon nanang. Ay nawaw. Anya man ti kalukpan kay naramid ti ex mo ay anak ko. Nasalaw ko ida iti nobya na ditadalan. Kat busi-busi na andakit din. Anya? Di lagbain mo dayta tao. Nakalaslas to. Ay, isuda mo't gayam tay nangag kung agbusi-busi na. Wan, lugan da di kabarbarong agkaralabas iti paraangan tayo nanang. Ay nawaw. No kasta. Pak nang gayam tinobya ti ex mo Contessa anak ko. Siguro nanang. Nagpintas mo nga minjay lugan da. Sumalagayam akas tala ang kalakakin kwa na tinangisukat keng ka. Ay nananang, nasaysaya at matlang tain break nak iday. Ngamen, talaga asaan ang maibagay day taasim yun itikas kanyak. Si putam man kit din lumabas da nanang. Ibagam adida unay agbusi-busi na tanay. Nasakitan tilapayag ko. Sa di naman ang tipapanan nyo sinyo anak ko. Kasang sangpe yun lang. Ita, rumor kayo ba lang? Mapang kami lang kumatang, tatang. Kasi lang gayam tipapanan nyo. Apa masapul ako sa rin yung tilugan nyo nga. Ay nawam. Anya kay laki din na ya. Isungarod ti usar tilugan. Wala amangan lo panunutin dagiti kalugaran tayo. Nga ipalpalastog yun tayo talugan. Mabali magmag na kayo latan. Panunutan da, ano anya ti ka da panunutan? Di ka di mabaek. Tatang, awan mo ti dakes na. No usaran mi ti service mi. Bayam nga umapal da Apay, parikot mi day ta. Ay, no. Agawaan Simeon, anyat orasan. Nagagyaw. Ala, ting kami pa'y gumatang, tatang. Kumusta kan nga, bakla? Ay, uwan kaya. Ni Pauline, tinobya. Hello? Hi! Ay na! Ang ganda nis pala ng nobya mo, Manong Simeon. Agyaman aklao na itiday ta ngayon bagam. Siya pwede ko nang bakla. Nalaing agpili da ito yan, ya? Ay, uwan kaya. Pasensya ka, ha? Noong paradak pa ilang ti service mi iti parangan nyo. Naglipit tumot ngamin iti kalsada. Awan pagiparkingan iti igid. Ay na, wow! No apay kami ngayon tugod yung pala tilugan nyo, Kano nagasilig mo dahil yung tirsina? Gamin, sana mabalin na mabandog, kan mainitan tinobya. Iso nga ura asidag ti papanan mi. Usarin mi ti service mi. Nagparamag talaga. Ha? Anyat kinunang bakla? Ay! Iti ko na. Anya ti umayo gatangin. Tani ada pa na. Nas ka namang rikupa kuan. Ay, una yan titataw itapanawan. Naparamag da malauna yan. Shh! Ay tangiwat mo ka di akunti sa anak. No kasano, makapauman ti ungor tilugan da. Agbusi na dapay nga rod. Di damat makarik na. Ay nawaw. Kaya't dalaang manan ang maamuan ti intero a barangay nga adda na pintas alugan da, nanang. Ay huunay ka mateng kunti sa anak ko. Ang mga no adalaang mat nga pananda itinobya na Mabalin mo't ngamin ang magmagnata. Agpudno ka man kanya, Contessa.
Umapal ka kade, kada paulin kan semyon. Ay saan? Anya kumangay ti apalak kadakwada nanang. Ti kinaparam magdadwa? Busina da busina. Di naman laagpain mo't. Makadisturbo da iti tao nanang. Naimbag kumaan lumabas da laang. Saan mo taag busina da pay? Ay, friendship! Ano nga minantay ko ng mga istorya, Masurunang iti ex ko friendship. Na para maglaunay. Ay, nawaw, amo kun ano apay. Siguro, may sakamot kadagiti kanayon da abusinaan. Tunggal lumabas, when masalaw mo ida iti kalsada. Naalalang bakla. Ay na, talaga ang maibusan ti pasensya kadagita at tao. Ay, oras siya kanya. Tunggal lumabas da dito iti Sena. Ay na, masapol magpapansin da. Ang narigat kami ti agsasao. Ang mga no panunutin da, ang maapalan tayo itilugan da. Ay! Ay! Una siyang sinyon! Nagsakit mo tilapayag iti busina yo! Speaking, Inyat ko lang dito. ti pa nagkunayo siguro kat nasaya at ti kastangar aramidan yon niya. Ha? Dayta ka di ti makagapon no apay ang nagawid kayo. Kaya't yu ti agpalastok. Inyat ko lang, Montesa. Ipig sa'yo man, tani, diyak ko ni mangag. Ay na, inaldaw lang nga nakasta! Nagsakit tilapayag may iti busina kung urtilugan nyo! Anya? Iso na sakit tila payag yo. Ta umapal kay kada kami. Bay amon ida Simeon. Normal laang nagkitiray ka? Aglalo pa'y kat no saan da pa'y anapaddasan ti maadaan iti lugan? Anya manay, tinangag ko ang nag-iskandalo kayo kano ititirsina ni bakla, si Miyaw, anak ko. Ay nawaw. Nainayunan daman ng tindanon da kada kayo at chismis tatang. Ay, nagadon da reklamo iti gastangar aramidin nyo anak. Ang mga ano panunutan dagiti tattao, ang nagawid kayo lang, takayat yun agpalastaw. Nagawid kami, takayat miti agbakasyon tatang. Una, nga masaanin ang naragsak dagiti kalugaran tayo, iti gastangar aramidin nyo, iti nubyam. Baka disturbo kayo magngaminan. Oho, umapal dala kada kami iso akasta. Ay kano kayat yo, sumurot kayo kada kami kanipulin. Ag-road trip tayo. Saan? Intungkwan, panunutin da. Akan kanunungak ti da kasi nga aramid yung tinubya. No nag-aawid kayo, tapno agbakasyon. Ay agbakasyon lang Saan nyo adisturban ti padayo a tao tapno awan ti rilay? Imawag takin ko ko itilugan a binulod ka Simeon. Andiyan nga timbaganakan ka. Kasapulan na kanun ti bayad. Agraman tilugan. Due date ka no ita. Ay nawa. Apay nga na sinong batam. In-off mo kumalatan ti cellphone mo. Tapno nalakalang ti agrason. Ibagata nga awan signal itinapananta. Matkit di Ang bayam, i-off ko ti cellphone ko. Tapno saan dak a makontak. Wala na. Diyak pa nga na-enjoy ana usar tilugan kahit. Kat, sa di numanan ngay ti papananta. Inton malang tumanan. Agi na natapay mo ta. Okay. Nag-text akin ko kay tilugan. Di mo replyan. Sana bali? Isublitan tumot lang. Saan tabot nga itaray tilugan na binulog ta? Oh, anya ter aramidam ditoy bakla. Ay na, ada kayat kong ipakita kan ka friendship. Ay nawaw. Asino nga tinagbantay iti tirsenam? Nang rikupak pa lang tanapateg ti kayat kong ipakita kan ka. Anya dayta? Basaan da ito na i-post iti may sa Facebook group asi Malyak. Oh, dito Ay nawaw. Rupa mo't dapulin kan Simeon. Kan aguray ka. Tilugan mo't ngay palpalastog da ti adda iti ladawan ana ipos. Basaan ti caption na For rent lang magganti lugan nga palpalastog ta? Anya? Yes! Iso ang nagpost akin ko ka itilugan. Tadida ka no ag-reply adwa. Kat ni, kasapulan dan tilugan. No kasta.
Saan damat gayam ako kuha day jalugan? Kunakon kat. Talaga ana para magdagita adwa. Anya nga ita. Ay, anya nga, friend. I-message ko ka di tinag-post. Wan, i-message mo. Agruam dagita mang lukluko ti pada da a tao. Ay, nungay maamuanda adata tinagipulong. Ay katuray ah. Apay, nasayaan ti kastangan aramidan da. Agriin kayon dita, Simeon, anak ko. Ay nawaw, nasa pa pa ito tang? Ada ni Kapitan, itiruar, anak. Ah, ay nawaw. Kanyat araramido ni Kapitan dita? Kahit na kayo kano ang makasarita. May papan kano iti anya, tatang? Diyan ka mo, Simeon, anak. Basta rumor kayon dita. Sige, pabit nga rin, tatang. Kasaritak pa yung umuna, tinobyak. Agawaan nyo Tay-tay pa nga aguruuray ni Kapitan. Nakababain mo iking kuwana. Adda ni Kapitan itiruar, pulin. Ah, amangan mat no may papan itilugan ti umay nga ibang nga Simeon. Uwan nga rod. Kasano nga taan na amuan ti aking kuka itilugan? No sa dino ti ayanta. Ay nawaw, nakababain ti kastoy. Abay, si kalang ay ti mapabay na no bilang laeng. Adayamat imbaga kasyaklaan. Anya ngayon ti aramidan ta. Diyak kayat ti may balod Simeon. Diyak kayat. Nung ay lumagtuta iti tawa, tumaraytan. Ay saan? Ang mga nukar-karo lang ang may babain ta. Nasaya at mo ito nagpakita kayo atwa. Adda ka di masapul nyo, Kapitan. At ang tinawat niya reklamo. Liyo ka no ngamin insubli tilugan na binulod niyo. Saan kayo pa kano agree-reply? Nakapsot namin ti signal dito Kapitan. Ang palawag kang tulangan ni barangay ho. Umayton ti makin kuko iti day talugan intun baramdama. Kapitan, mabit lang. No apay ngamin, asan kayo ang nagtungpal iti nagsasaritaan nyo? Naimbag ko ma, no replyan nyo di tao. Tapno di na panunutan nga inta kayo tilugan. Kalugaran tayo, tinakakita iti ropa nyo anay post iti Facebook. Naipos iti Facebook, kunayo, Kapitan. Wan, in-post na tirupa nyo iti Facebook. Tamarigatan ta ka na amang sapul ka na kayo. Aglalo kat saan kayo amakontak. Alamot na natatang. Amang ano mabalin na kasarita yung ti Kapitan. Pasensya ka, Simeon, anak ko. Ngam awanin ti baramida. Numay papal iti tayo sa abanag. Ay, nako. Ipalubos yung arod na mabalod kami. Doan niya ti desisyon na iti masignan. Sangwan niyo, anak. Sangwan niyo ti bunga, ti kalukwan niyo. Di kayo mabayin ka dagiti kalugaran tayo, tatang. Awan ti rumba nga pagbayinak, anak. Da kayo itinubi ang tinagaramit iti kalukwan. Isulta kayo timang sulbar. Diyak kanunungan ti kastang aramid yun, ha. Kundi balastog kayo kanumay. Kitain nyo na itabong at ikalukwan nyo. Tatang. Sagdagan naksikasim yun, ha. Nagsagana kayo kiti. Tamapan kayo iti barangay hall. Isubli yun na italugan. Kanbayadan nyo tirumbang ay bayadan nyo. Di yung urayan na kiti pulis nga umay dito balay. Di kay agaramid iti kalukwan tapnula ang adda maipalastugyo. Kanayon nyo kumaalaglagipen at idakas nga aramid kat dakas mat ti ibunga na. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.